Om Swastiastu. Risampun amerdane kaambil oleh para detya raksasane. Mekayun-kayun ide Betara Wisnu. Punapiantuk ngeneang amerdane. Irika ide raris masinan. Inggih sedurung presida ngelantur malih ngewacen Adiparwa puniki rasa ngayu bagya suksemaning manah katur majangring ide Sang Hyang Widiwasa sangkaning paswecan ide iraga presida stata kenak ngemanggehang kerahayuan lan kerahajangan. Para pamiarsa sinareng sami indek daging Adiparwa sanijagi kawacen ringgalah sani mungkin ngelanturang pemargin ide Betara Wisnu ngambil amerdane ring detya raksasa. Rauhing yudan ide Betara sami sareng para detya raksasane. Punapi selanturnya ngiring sarang-sarang ngewajen durus kawitin. Ainggih sani mangkin ngiring lanturang antuk ngewajen Adiparwa puniki paletan kaping 5 ring bab 5 paletan kaping 6 daweg paletan kaping 5 amerdane keambil oleh detyane. Ngiring lanturang antuk ngewacen puniki duman titiange sapunika pajar ipune. Sesampune presida puput amerdane mangkin sampun medal. Gunung Mandarane kawaliang ring genah nyane riyin ring Sangkedwipa. Para dewatane merarian. Betara Wisnu ide mekayun-kayun jalaran amerdane mangde keniang ide. Raris ide ngardi lalingsen marupa anak istri jegeg nulus rauh maplinggihan marupa detya. Sarwi nudut kayun kekantenang demen manah detyane ngetonan anake istri kaserahan amerdane sane ring jun manike dening pacang kabin antuk anake istri lalingsen punika. Budal anake istri lalingsen punika mewali marupa Sang Hyang Wisnu. Kakantenang oleh detyane krodo pisan ipun sami srantaban sayaga saha sanjata wenten ngambil musala gada tomara ngetut buri Betara Wisnu. Katutugan ide nuli rauh para dewatane maka manggala Sang Hyang Brahma Sang Hyang Iswara nulungin ide Sang Hyang Wisnu metangkep yuda genah idene mayuda ring pasisin segara pakehe
sang kedwipane puniki ring pasisin segara pakehe. Nenten wenten kasoran ring payudan, sami-sami galak, sami sakti, sami prawira metangkep maruket maduk saling ungseng, makelo siate sapunika pekayunan Ida Sang Hyang Wisnu. Awanan ajab ide cakran idone pajang kangen mucah detione. Medal cakrane saking ambarane kadi tejan geni dumilah tejan nyane punika katiwakang oleh Betara Wisnu ring idetya pegat baong ipune. Satus tali kathah nyane sane padem kadulurin malih antuk panah narayana miwah kepanah antuk rusene nyanyap. Sumingkin ipun melaib dan wenten matulihan sisan sane padem punika nyilem ring segarane mengkeb ring petale. Kasor detya raksasane rah nyane punika dados tukad membah rauh ring segarane pakeh. Barak Sang Hyang Surya katejanan barak nyane sapunika taler bangken nyane sekadi pucak gunung barak antuk kince sapunika kawentenan bangken ipune pajlempang ring pertiwine. Para detya raksasane sampun kekasoran bangken nyane pajlempang ring pertiwine. Rahnyane dados tukad membah ke segarane pakeh. Ida Betara sami mewali malih ke Wisnu Loka. Indik embasan Ida Sang Garuda rauhin Sang Winata kapanyak oleh Sang Kadru sangkaning Sang Kuda sanema wasta ucis rawa nika ringgalah pungkuran malih wawani ring galah sane mangkin rauh iri kidumun unjuk lungsur nunas agung pengampura puput antuk pramusanti. Om Santi 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 Om.